hun hununga chuan Krista lo kal le na Dr. PC biak siama he isua in hena ta vana hruai chawa hi vana chawin huang tak khan ama nge hi vana tringin alo kal le don angil ten he thuan sei hnu hian kumsang ni lo liam ta khovel hian a nga re wangin mi te thin lung along wi zota niang tuna chuan Krista ring tu te point kanal pa lo kal le tur hi kan thalhel lova chu ai chuan khovel thil kan eng to to zok tharau le mo chuan local ro antia a hria piangin local ro ti ve ro se kini Christian te ro chuan a local tur Krista dana lo in buat sei ain Krista do tu lam antichrist sakol le chin chiana kan boi pui zoka ko fran ani lain kan lalpa local tur hi kan ngak hil lo chawani lo kan thenga thonga mun chang lo Krista local thoi don tia thanem ngai taka pulpit sermon ingai thlang nun ber kha han ngai to le te engtik kuma mi nge ishe phani chuan Krista local le na le khovel top dona thil thleng tur hian a tira tangin mizoring tu te zinga in zirtir na le in kai hruaina amumal tok lo awang nge ni kan lum hrang nuai maya rin dan mumal nei lovin ko hran mi pui te hi rin ain kan bangbo hlom omania mi pui chau kan ni lo mai thei bok hrit lok na prophecy lama te thara ma hruai tu le zirtir tu tha mi pui ten pom tlan thei kan nei lo awangin hruai tu lama har satna crisis in spiritual leadership kan tok chho reng mai milungai te kanin hnema kal ngai na hrelo ten kai hruai na tha le mon om kan ma mo ve ne khovel top hun le Krista lo kal le na subject te phei chu kan thin rik lo chawani ta zo ka ni chu wangin kan pathian thu khel reng reng hi ei chop le ta chop thil bazara po kalila dorlian pan lova ei chop dora du tok nga mai zelang deuh hi kan ni ome chuti lain pol chuak tam berte chhuwa chan chu Krista lo kal le na chung chang hi ani sia ti chuan chandam tu aya chandam lo tu zok sakol eng tova kan unau te om hle hle theilawa asima wangot po hian an buina chan a bul thuta hi chut pui ve a thamuan an chula wang poin Krista thu bul tan na ngot soile to lovin puitlin na lam kong i zo san ve tong u ti in a thuma hruaya kan hanin to khal lok tamaya ni leilung ma bak ro pui ber khovelina ton tur ma bak ko le ro pui ber chu lir nging te indo te China te COVID-19 te COVID-20 te nilovin khualin ro pui ber vanram VVIP kan thlengdon ahuna hnai to in ngai tlom taka mana Bethlehem ran chopek na thlenga ron zala mihring te anga lo piang mi te nui izat it sik le ti du da na tur reng renga ahun ahman zo a crossa an khen be isu kha vana po lal ber ro pui ber minga zonga ming chung nung ber alo ni renga tunge ani kan hriat lo em wangem ni nu ho chuan pangparan khoi san mai maya mitam takin mo nei tu isu Krista ne na in nei na pian tharna nei uk lovin rong ka bole kan tia Lucasiak aya kan ngai san liberal theology ante chuan Krista lo kal le na lam hi an oi vak lo nge ni an lana lovin an uk sak lova zirtir dan mu mal an nei lo tharawa pian na tak tak nei lo hi kan pung thura engtin nge kan lal local tur hi kan lo muwa don ni le isu mangai tu ten ding di hlipa alo kal hun kan nga ka kan lom na ni a hian hlawa khur tur kan om zut mai zok don em ni chu wangin kan ni tin chan chin thar covid rivei zat ti vela kan boi lai hian kan dal pa chuan ka local le thoi don e tin loin rawling turin min la cha reng ani mimal tin te kanin pe hun ta Isua van lon na le alo tum thak na mun Isua vana lon na olive tlang chung mun rem lai a hniak nu an la hum hal na mun khu voili lai chu ram thiang him jina kal te hruain ka to pui ve to thina thlang lam han hoi thak chuan Jerusalem ko pui alo lang pe ut maya o Jerusalem Jerusalem zone ho that tu tia atra khum na mun na ni mizo Christian te po hi zone that tu kan ni ve em lo poin ati du da tu le nui so tu tal kan ni ve lawang ti soi a har ome
mi pui tel lova a zir tir som pani te hne na khovel top dona thil lo thleng tur rap thak tak tak te a hril na hmun ani a ma se chu thu a soi ma dai kumbi si zanga vela khan he olive tlang chung nge ya hian ro pui taka lo kal huna a ke aron ngat le don ani aron tumna tur hmun hi vana alon na hmun tho ani chu engti turin nge isu lo kal le don krista lo kal le don ti pom tu te hian engti turin nge lo kal le don ti kan ngei tu zui vak lo nge atul kan ti mel lo hial zok ome ko hran te me poin ka kan soi bak kan vei zu yem o leile van le chunga cheng zong zong siam tu krista lo kal le na chan toy te in soi tai la helaya pathian ko hran krista ti sena le to te ron lam tur le vana hruai chho turin krista do tu antichrist laka min chan chuak turin atlan te lor khom na krista lo kal le ni a thil thleng tur hi mathaya chuan heti zong hian alo soi ve thunga sakol ro rel na hun thim tribulation hriam na ni te aliam nu loka chuan mihring fa pachin chiana chu vana alo langanga len ham zong zong te chu lunga in an rumanga mihring fa pa hi thil ti theina le ro puina na satak nen van chhum chunga lokal an muang avan tir ko te chu totorot ri ro pui tak nen apir chuakanga atlan te chu kol killi ata van to patanga atop le lam thlengin an lor khomang mi puilu sun mang ang mihring fa pa lo kal le ni a chuan khovel hi mang angin arum don lu asun don kha le chen chandam tu isu aya sakol lo thang zok tu ten vana lal ber isu krista mel an han muanga bumin an lo om ti le lal dik lo aswak zok an lo thanga sakol chin chiana an lo pu fer fur to se ti dang lam thei to si lo an mang an dan tur chu soi a in suang to zui mai a fia zo kang leya namte zinga run thak ti em a mang ang tur chu juda ho isu kheng bet tu te an niang mana an khen be an tha tu ten an noi so le mu sit tlom te a ran thlenga saruak a ron piang saruak buka an khen be bum tu ang leka an ngai athi sen mo chu keini le an fa te chunga tlaro se an lo tirok mai kha an pi pu de chena an nam pumin an lo nga fak mesia davida fa pa alo ni reng mai ti an han hret chuak no don sia mani fa pa nei chun mi in an sun ang mai in an sunanga jerusalem a phei chuan lusun na run pui alo omang aram pum train an trap don ani ti hi kumsang hi zanga zet kal to khan zolni zakarian alo hril lok to ni atlan te lor khom ro pui rap tha ka in thuama krista lo kal le huna avan tir ko te chu totorot ri ro pui tak nen atir chuakanga van tir ko te chuan lalpa mi kan te chu kol kil to patanga atop le lam thlengin alor khom toang mithiang him lor hi bible ka mulove lo ti mai to hi rong bol tu te zinga po an la omani mel helai bible chang hi an la chiar fu lo ani ma na chiar tu then khat chuan mithiang him lor soi to a tuna atlan te lor khom itilea lor khom po chu iwa war ve min ti mai thei adike tribulation hriam na hun no thlen ma in lalpan amo thiang him te khovel ata alor ma satwa tuna second coming christian he khovel chunga ro rel dona wangin sakol ti du da chunga krista ta na rin om lo atop thlenga tuar peite achan dam hun anita lova mi pani an fe anga pakhat lak bo pakhat nu chia ti te khum pakhata mi pani an muanga pakhat lak bovin pakhat nu che in na omang ati hun kha alo thleng don ani israel mi zong chandam krista lo kalenia sakol chin chia na putu ten lungai topin lali suwa chu an muang ti hla ang maya anin chirin bana chen lain davida chung ko chunga chuan anlal anlo hai to hre chuaka in chira sim na hun nei thei turin khongai na le dil sak na tharau ka leanga ti thutiam ataka lo thleng fulfillment ani boka tu thung hlui zol nei zong deuh thoin war taka mak nu israel nam tun din le na hun alo in her chuak don ta a gentle te fam kim na alo thlen don ta ka wangin israel te lam a hoi thung to don ani tun ma zong khan israel te zinga
Isua Krista oi du lo na tharau pek an ni tlata wangin an cholol na thin lungkha lak kianin Isua chu an nga fak Mesia le an be se chandam tu ro pui ani ti hria pom the na tharau pek kir le an ni ta a Poland Romi te le kha thon khan chuti chuan Israel mi te zong chandam an ni anga Jacob hne na ta pathian ngai sak lo na hli gian sakang chu an hne na ka thu thun tur chu ani an sualte kalak bo sak huna chuan chanchin thalam konga chuan nangma ni tan mel ma an nia than big an ni na konga ero chuan kha tu te wanga duom tak an ni boka tin Israel nam than pathian in a hlen ta hiala Bible zirtir tu theologian than khan ngai dan hi Bible hian a support lo hun hununga lo om tur Israel te ro puina hi pathian thu tiam nget takani nam than Israel mi zong chan daman niang ti thu han chiar hian pathian in avadu sak big ve kan ti mai thei I thik lawang u pian thorna hun pathian in a petlai e mai rombung ko chang somni pasari hi chiarila kan thik du hau lawang engtin nge ati Israel mi te chu tuifin riata triau zatin tamma sela athi bang tlem te chau chan daman niang ti kan hu hei hi enge omzia sakol khan Israel hi bitum chatin nuai chimi tumin a beina sadona Israel mi puizat ve aya tam pathuma panhi ati hlumanga athi bang pathuma pakhat te chu pathianin ahum him dona sakol sipai te thlen phak lo na thalera kum thum le chan ve athuk ru dona ni vana tanga Isu lo kal le khan khang thu ru ka om te khan an Mesia le an chandam tuatan an pom to anga anam pum an piang thar dona ni tuna Israel rama pem tha kan mi zo o naw te din mun tur khu ka ngai tu thina Christian ni zeta chandam tu Isu anolin Judasa khuwa Judaism an luta an pian thar main sakol eizo zinga an tel lawang ti soi thei anilo a chan chu Israel mi pui pathuma pahni lai sakolin arot chimi tur zinga an tel ve thei em Isu ringa anam puma piang thar tura zuwa athi bang pathuma pakhat zinga khuan an tel lo hlau chuan an hnol nu Isu pom le man si lova sakol lakan boral man hlau chuan chatuan shrem hun lo chu be se turan nei lo khutia Israel rama anom chung khuan an hena Krista chanchin thahil an ngai em ani mizo thalai ten Israel te hena Krista chanchin tha kan zu hil theinan Jerusalem kulkong ka zola te khuan perte ka tar to nia amen local de chelal pa Isu hun nung chok le a chuan Krista le ya lo le ngat na chan Krista howa kumsang ro kan rel na hun kan thleng man to ma na le Ola ka video te enam ro thil sak thin tu te zong chunga lom thu ka soya tin ka video hi mi ro like no share sak turin ka ngen che a chuan ka channel hi ro subscribe ve lo ni chuan a hoi subscribe button khu no he sak ve don nia chumi zo a share chi a notification bell kai met le ke wanga chuan ka video thara piang te mai lovin lo en thin don nia ka lo me